megalayapost.news. Daga jing sokia ka bakrau namar gajing syak pendu iki skim sorkar kinong song ka senong dom kse hapo mau tarisan si energi blok kila pau bakimla on pedang ye tir kom pendu iki skim bagi di hok banyo tang namar bakim priang yau adhar kan nakalyang kini kinong song kila pau sakinong sok kubor hakabai de bagajing syak pendu iki skim bagi di hok banyo kum gajing yo khau ration ke skim menteri ka sispa sngi ki scholarship bagi kiwe daga pau ru ya gajing sodiau ya kompenia jong ki bor sorkar bakim pedang yo adhar kan namar bagi kenro baune ude usap nreu balai yalap leki nong yalap haswa ban petri kamru haka jala mekelia uwe nong song jong kesnong dom kse ubak epi nong lait ulai tu bakum ki nong song kari India kaba ai akamon lait loj laki pediang nikin kentai ya adhar card balipat kibor ka sorkar kin haban pendu ya ki skim bo per balambang ni ki ba kumta kila kerpat ikisang balang bo per bakin ya keren halor kan negamat bat bandawaru ban pendu no ya adhar card napo ka jala mekalia haswa bon poi uput bawat banthit jing thit ru kim yo shu kila kerpat ru ye kiseng sang perthei khamtam ya kaseng voice of the people banyak keren halor kan gamat hapo ka ying dorbar thau an ko ban ya pasat king mut lem hak wi de bat adhar number hak wi de adhar number kebut la slem ha yo snel baki bro pok sinong ki thau kidon arliang mamala awai ka kedhun ong adhar long baba wai pat ka kedhun ko ong adhar udai wasneu udai sap tu umar klau terus pa ndo ponreu dan mengipat kum ki pajba ki babet ngamlang ban di conventional inbut yanong snap la msuyang hapadeng ni ong bangsa pek suki ulam chano to ada dari udai baba yang sebut hadin ada udai basne dan tra dekat ba kapor kadang yat ong kinong yalap pun besar kendiat dan ketak kendiat sepang ka bible amar ba kinong yalap ki ong jeng pau khat lai tang ka khot ka bukan reu ba kat pra ini kinten ki ong nadu barit barany bakrau bateri baduk beruspa ru barki merau ru barki balaj dodo dan kaman bu kasyap hak selamat dan ketika mon jarbam dan kata kasyap bandi bantet dan namar kata manta suki hak jingat lam ti jong une u padahar ngasyamba daisya kuma ong kita kino yalap baklem une wadahar manta bantris pa sir omyo ki jung duk ai awai ro kumyo nang tai khawration no kre ban khang no nang tai scholarship omyo shu dekat babun kiliang klemono dahar ngum lasuban ya terekam terjam dan markata ngaso mentaban apa manoban ong bo adhar de sab berklau kekeren kamjam kakam kena kakam manoban ong ba sabral klau udai ne umdai tau adhar andai bagi pet ke lenti dia janti jong na adhar amat kalam dai kum ong kena yalap ba udai adhar ba doi sabral klau dan nomor kata ngasoban ong ba akan tu ya kisang balang makanya raplem ban penduno yun padahar po ketet makarya jungi ama bakat kum ka order yung supreme court kadang ay mon lanjut kadang syak mon lanjut ya ketet makarya jungi ba to ba padiang adhar ayun padiang to bong padiang ru to unai padiang dan yaki badai development level penduk ba padiang na padiang ru dai ban yo merengkat dan dai menta enam yo syu kita ki bong padiang ki bong don adhar de khamtam kelia utau adhar ru la pendong adhar family leng bat kata ka bangru onami oshu ta namar kata ka ba ki bon adhar bakin ya seu bria tarala shai lesni bakin thit kit pet klem do adhar kolong ka ba dengar pat menta ba mano ka sarkar mano ka politician mano ka parti ka bria tai sani po assembly ya kebening kong soban karpat ya ke WPP kadai ke parti kebenang don kata ka jingit
Kita nak kata kali korjong si janti jongi baso bahkan ya tai hang tai assembly. Teman banyarap pan vengno wadhar po kastet makre jongi. Namar ba kelada pila pan le ya kata nangi kidang bun ki bompat ya le passion ada mentang akarpat. Balada ka VPP kala banyarap ya kene. Garpat ya barok kita kibero. Begitu ban buat baca ke VPP lah kadon kam hak no porro. Tela da jamba don bayarap. Jangan sak kumna. Sakwe ke jing karpat kalong lam don mano bayarap kemut. Karpat yang barok kena tong sedong. Jong ka sijan tia jongi. Bang dai syuk balai tabut. Kaman to syuk balai tabut namar. Nilai tabut kan mato iyo jongi. Pangimyo ai syuk balai tabut kibut jongi. Tab bangi bamano. Balai mentah dan syak tang tabut amno nadaru syak. Mereka bersikap pada myo syuk ino tabut. Dan namar kata akan tu pada amdan bayar apa ya ki hang apa hang tai has sekretariat lana apa ka kasi janti jongi bagi asi kin janjar ki janti kin janjar ki boy kin janjar kita ki bonon adar de kemut dengan syok kop na kabor dai chu nang lai tabot te ngimtep haduk kat no tangkat mentah tangkene ki singin isno bagi lakan kenduk jeng sibun kita kebom don adar dan ngimtep sakat no pada hadin ona panjanjar sakat no matrai umpat kut tangkatnya dalam yang kapor dahar belayat janti ulalan share ki iki berapa ki silong kitau sebelum shop panjanjar ki berapa silong kitau de kemut laban ong bakatin tu ya dawai kenang begini pejab jompi kan mulai masalah nalis sabaton nese ulak ban be yang iki masalah po sino katau so la basya kan taj no yang kan ko sekre belai jongi la ban pejab po sino katau de kamot ngemptip padukan no nese kan boy ta kapor kita kilom de ngakan tu tangkum ta telese kita ki beriu isang bahalang kung ka IAM bakal keren asal selong ama kerawat i keredan kenya kai de kemut mantas mangi hangne dengan Aiman Sim bakal IAM kung kan yalam sakmat mar kala ban khot kuno por mangi ki no kandong ki kedang mon balibut ya ka ni kau asal selong ro patang kloi ban le ya ka ka ngan pan pau kendiat namar balai baki bereu baki ladu no sistem namar bomron adar kene kawai ka ketemen kadai ka jat thaba ngam ko pau kerteng su ongkum ta bakane la perung sar snong bakan yo ka ying dok pi mawai le namar bakam don wadhar kata kada duno kana ai isu te bad yang aru lawan kot ki bereu ne yang le thau ya pung do kha jong pi de kamut ngale lek ban thau tu pun do kha mari poi hang tai ke ong ba kena kepungdong pikir abiang kejeng ha wan sobin ikut slide pemerang tengok ong kekot ayumo don kamar submit te ulang tang kapan kad berkadar kamar submit tengok ong ngamdon kita berkait ngamdon te yang lalu pimdon kita pimyo isu kenyo kata kamar tojuk belum tahu pun kila lek no dengar ong ngamdon tekebut kuai kita berkait to i bereu ke myo shu i ke skim bala kalapau haka les joki la duno perfect kakut badan buram ngatrai kampat penbor du kene sini kampat penbor ya ki bereu ke basyong postet bakin la kemudian adhar kemut myo shu i ke dan nilai manta akan tu mak sarkar kena besar punya ya kena kam balada kataka an kalawan bakal perking begitu ki bereu kebon adhar kemut kidai bandu lut ya ki berkhot ndak kalawan nak kut badan burom yo ke India ya kata de ngamla banong ai se sarkar re manta kan bakakut kan ai por le sarkar pada ka perking ka hikai balik kumta nadu ki disi adu ki video
Dia kemut karena kalau bucing yang ini. Miyai isu. Dan mereka akan tu berada kumno. Pin pernyensur kajeng berkajeng pi. Nama kadang sorkar hi kami. Yang jaj pandu berok. Dan ada sorkar perkeng kata-kata kayak bat kata ayu kayak per. Kayak jengai berkata jenglong Kristen. Dia kemut kayak yang ini kurban bot juga sorkar. Nah bot yang tengah bot ya ke Bible hi nama Kristen. Setiap Kristen kau kitiblo di kayak berkat. Matarai tangkum tak. Megalayapost.news